Itindoi boiboiyet neo mising kitocho kakwek tugul eng kainetab Jeiso ale otogotin. Itindoi boiboiyet neo amu kitesetai kenetigei sirutikab Jehova eng oret ne kararan. Ko akwek tugul chu kosubech ak kokasech eng kasarta age tugul atochok sikobit ketestai kibagenge. Atindoi kiboitinik chemitei chetoretech eng kanetishenyo ang nole konai icheget. Ko kora ameche kokatak taune Evelyn arap Tarus sikokatech. Chamgei chamanikab Jehova, otogotin eng lesson nebo rani. Amitei Jumatatu nemwoe kolen chomyet nekonu kiimgei. Otogotin kot. Borop Lelian. Chamgei chamanikab Jehova, abwoti ale kiketuitosi anan ko biik chetomo ketuitosi kekurena Lilian Maswai. Amitei betut nebo kwaeng kasit nelen rirenetabgei nebo Jeiso. Ko otogotin kemi kibagenge kinetkei. Arap Maru. Chamgei tugul chamanikab Jehova, kainekchu ko chotok Stephen Arap Maru. Kimi tugul koboto eng betutab kosomok kasi. Ikikosei akobo kanenetabgei nemwoe kolen Jehova netinye ng'etkong. Ako Otogotin. neitukwech ko Pastor Ngetich. Kongoi ngakatak chamanikab Jehova eng kainetab Jeiso ole chamgei otogotin yekibe ketugul kebeberta nebo kwang'wan kasi ak ketuch tetya kemwa lesson nebo wikit nenyone. King'olole anyun eng kwang'wan kasi nitok rirenetabgei ak chomyet. Kongoi. Kongoi ongesa sikobit ketestai. Kitororin Jehova ak kelosun eng saini. Yeindong'ung ak kalyeng'ung nekonech chamet sikobit kenetkei sirutikuk chetililen. Konech ayebindo nebo mugulelwek ak tangusindo nebo mugulelwekchok sikobit kekas ng'alechu ak kekuye. Loiwech nguno ak iberurech akitou eng kainetab Jeiso nekiptandenyo. Amen. Amen. Kanetishenyo rani komwoe kolen chame Jehova akotinye rirgei. Chame Jehova akotinye rirgei. Ngemwa akobo chomyetab Jehova kotebes kim ako nekiimut kotender kebeberta nebo kipsengwet ak ng'ony komugul. Kanetishenyo rani komi kebeberwek kou ye kakekas kanetikchok cheinetech. Ko eng kebeberta netai kekose eng leu chomyonep Jehova. Kele tindoi chomyet Jehova akotindoi akine rirgei. Rirgei nebo Jehova kobo komonut. Somanenyo mising inyoruni kitabutab tienwogikab kalosunet 103 koitenyi ko 13 nemwoe akobo kwanda netindoi rirgei akobo ichek tugul ako mising ko lagokchik. Kou kwanda nechome lagokchik. Kitabutab Isaya 49 koitetab 15 netokchinenyo nebo kurget neo nebo kanetishenyo nebo rani. Kitabutab Hosea 11 koitetab 1 akoi 9. Kitabutab Mathayo 23 koitenyi ko 37. Korindoek nebo 2 11 koitetab 2 ak Korindoek netai 13 koitetab 4 akoi 8 nemwoe akobo chomyetab Jehova. Tinye kurgotichu kanetik tugul chekimi kibagenge neinetech. Ko ng'olyot nekinyoru eng yu nekisomoni ne ng'olyotab metit nenekit komwoe akobo tokchinenyo nebo kanetishetab rani ko kitabutab Isaya 49 koitenyi ko 15. Mwoe ng'olyotab Jehova kouni. Tos imuchi koutye kamet lakwenyi nechuchuni? Kotko marire lakwet nekikisichei? Tos imuchi koutye komautyenen? Ko ngisoman akoi koitetab 16 komwoe kole okero. Kiosirchok ribenwekab eunekchuk. Mi tainyu kotugul rimeng'ung. Ko kang'alal Jehova eng mieindo nyu kole tos mi kamet ne tos utye lakwenyi. Mi kiy eng kanetishenyo eng tokyininyo nebo rani. Kenai kele chomyetab Jehova ak rirgei nebo Jehova. Jehova ko loo kimakimuchi keker. Akanye keib kanetishenyo rani kenai kele
miten tilyandit ne nekit eng sigindet mising ko kamet ak lakwenyi. Amu lakwet nekikomutat kamet arawek 9 eng moenyi, ko eng kasarta age tugul kokasei leu lakwani, ngotwoegei, ngourereni komi moenyi. Ko chomyet nebo kamet ak lakwet ko kit nebo komonut. Mi ngoliot nekamwoiwech ing yu sirindet akobo kiy nekikure mi kiy netwoe muguleldo. Tabikere eng biik chechang kikure eng Kingeresa emotions. Ko ngoliono nekikure emotions ko biikab Kalenjin ko matakikere mising anan ko chi age tugul matakikimiti ngoliono nekikure emotions. Amu kolong chito komi amune sikolong, mi longu alake amu boiboiyet. Ko kikoba kipsomaninik alak kole anga kikipcheune ngoliono nekilongu 34,000 ako chekitogu ak kekere ko 8. Chutok 8 chekikere kou boiboiyet. Betut nekuyo kekas ndiker chito kele oye ngomakararan togetab anum, angoya toget, angomakararan togetab anum rani. Tab komi kiy neikere chito konyokor. Ko agenge nebo kebeberta nebo ikere konyokor chito kabisa. Ingimwochi itebe ngoliot ile chamgei ko katin kityo akosis. Inyoru age kotindoi nerekek. Neret kyo nebo kong'ut, imwochini ngoliot agenge kikonerek ak kikosinta. Inyoru age ko chi neuyo kakwong. Imwochini ngoliot uyo kakwong ile kalya kaam ne. Anguyo makas komie, ikititeshi itimwa. Ko chito age kotindoi boiboiyet ak ikere kikotoromben, kolabat kabisa kobaibait nebo kong'ut. Mising kole kot komi lakwet nekiyokwo rutoi. Sokoek siker oronin kasukan eng karit. Kotya boiboiyet iloboti. Mekere ngot ile mi ne ng'weny. Tos itarireni iwendi ibi inome nere lakwanata ak ibaibaitu ak itoroch. Ngoliot age ne kora nekim mising ko kayanet neiyoni chito. Ko agenge nebo kit neyoe tilyandit nebo biik. Ko eng achek eng biik ko ingero kiitok long'u ko matakikere ko kararan. Amu eng biik chekisoman chebo yunanik kokile kinam long'unet kopcheune oeng. Mi long'u amu boiboiyet nekararan anan kit nemie nekaiker. Anan komi long'unet age nemakararan. Ne eng oret age tugul komuchi kokonin inerech ak ibargei. Ko kicham kokere akondoi kole chi nemalong'u ako matwaakse muguleldonyi koma chi neya. Lakini no long'u ako chi nekikere ile kinerekya ko kikindoi kot keker kele ngomakararan chichi ako malitit chichi. Amune sikosirwech chichi eng kanetishenyo ko kakinai eng sirutikab Jehova kele kale mamiutye kamet lakwenyi. Nyumnyum koutye. Tos utye katamu katebe tebutiet kole tos utye kamet lakwenyi nechuchuni? Lakwenyi nekisichi? Kele nyumnyum koutye. Amu muchi koutye eng betushekab luget, barioshek, betushekab botanetab emet, betut nekabit ng'oiyondit nekabit komuchi koutye lakwenyi matingakoker kole makoi talabat ak lakwani, makoi tamwei ak lakwani. Kot kou notok komuchi koutye kamet lakwet. Ko tos Jehova nekiyaech, Jehova nekimimiech eng eunyi akokonech sobet, Jehova nekinde moetab kamet lakwet age tugul amu ingele lagok tugul chekisichei kiyoni kele berutab Jehova, maberutab chi. Jehova neberuri kabanum akokochi beruto kot kesich lakwet. Mi korik chematindoi lagok, mi kwonyik chekikotungei ak monong'otoikwak ako matindoi lagok. Ko kaberuret nebo lagok ko miendab Jehova ako kararanindab Jehova. Kou notok ko kanyokomwoiwech kele Jehova netindoi rirge akobo achek
kotindoi chomyet akobo lagok tugul che kikisich achek kikisichech eng tamlimiet kikisichech eng borto. Komieindab Jehova nekikonech akoborwech komite orit mising kosir nobo kamet ak lakwenyi nekisiche. Nitok komutech kenai kele une chomyoneb kamet. Amu nguno kebeberta netai konekit kakasisini akobo tuguchutok long'une amu tabikas kolong chito muguleldo ilezi kalya kole kakas kami kiy nekatwagei muguleldonyu. Ko ngotwagei muguleldonyi ngori kabwatutikchik kokase kit nekatwa muguleldo akomakyi kiyotok. Ikere tab kolong chito age kot korir, kobaibait chito age kot kosoi beekab kong, kobaibait chito age kot kokas kabotan bortonyi. Amune? Anan kotab konerech age chito age si ngiker chito age ikere ile angikere serutab anum uyo twoitwoigei amu nerege. Ko amu tuguchuto che kikindaech akondaech Jehova eng achek ko kindaech sikobit eng oret age tugul koborgei miendab Jehova ak rirenenyi eng achek. Manoya nabo neregek no ikere ile tos ibar chi. Manoto naya nangikas ki uyo kakong'emak. Eng kebeberta nebo Jumapili kosokorab kotes chi nekates komwoe kolen kosir chomyetab kamet. Kosir chomyetab kamet. Ngisoman kitenokab Kalosunet 103 koitenyi ko 13 ak kitabutab Isaya nekakisoman 49 koitetab 15 ak Jeremaya 21 koitetab 20. Ko tugul ngiyum kong'olole akobo tilyandit eng kwenutab kamet ak lakwenyi, tilyanditab kwan ak lagokchi. Ko ngiro tilyanditab kwan ak lagokchi ko kiib sirutikab Jehova ko kinam chi na achek sigindet age tugul komi chomyet nebo orit. Ko chomyoni nebo orit ne ingesis eng oret age tugul kotwoi mugulelwekyok kolong amu lakweng'ung. Ngosir lakwet eng sukul komi lakwet class 8 eng somanet nakibo class 8 anan ko CPE chekibo keny. Ko ngolong akonyor makisiek che kororonen ak kekas kityongon kakebarasta kele kakosir lakweng'ung komi kiy nelong'u eng muguleldo. Ko kiyotok long'u eng muguleldo koboru chomyet eng kwenutab sigindet ak lakwenyi. Mising ko kamet ko kiboisie biikab Ebranik ng'olyo nekikure Raham. Ng'olyono nekikure Raham kale ko rirge nesirei kabwatet nebo chi. Ningewe ng'olyondo nekikure Raham kokerge ak ruob mo nebo chepyosok. Eng lakwet lekitebe lakwet arawek 9 eng kamet ako olekiruto eng moetab kamet. Ko ngorue kamet kokase lakwet kotwoigei. Ko ngotwagei kobaibait lakwet kolen kamet kaureren lakwet eng moet. Ko betut no kisich lakwanatak eng sobenyi tugul kokase kamet kit nekiyaak eng arawek 9. Komi muguleldonyi akomi moenyi betusiek tugul chebo sobet. Kiro angot betut agenge nekaak eng lakwet ikose kong'ete moet. Ko kiyotok ng'ete moet no koboru chomyet nekituiyogei. Ingen ile kocham koboisie kipsomaninik kiyo ituitos kamet noboe lakwet umbilical cord no nome naking'ete kamet akochut lakwet. Ko kiyotok no mitei surumbet yu akonam surumbetab kamet akonam bortab kamet akotuiyo sobetab lakwet. Ko kambanatak nekituitos kamet ak lakwet ko nekonu tilyandit eng kamet ak lakwanatak. Matin betut nekaketil akakesich lakwanatak komi serumbet nemitei lakwet anan ko chi age tugul nekakoet kobwotun kele sobet neitindoi kimukoneng'ung. Sobet nekitindoi ko kibunu kamet ako sobet neking'ete kap Jehova. Ko eng tilyandini nekanyokoborwech Jehova kotindoi Jehova maket kou serumbet nebo kamet ak katuiyet nebo kamet ak lakwet. Ko Jehova kokinyokoborwech leu mieindonyi
ak leu rirge nenyinet akobo achek. Mising eng achek kiptingikinik chekikelusye eng oretab tingik kotindoi Jehova kito nekure mechei eng oret age tugul kocheng'ech eng rirge nenyinet nesirei. Kale ngut komuchi kamet koutye lakwet komautyene Jehova. Muguleldab Jehova nelong'u eng oret age tugul kolong'u kosorwech. Boisien ng'olyot eng Kingeresa kolen God yearns. Kale cheng'e Jehova. Eng ng'olyondonitok kale kokergei ak kiy nemi muguleldo. Ne eng muguleldotok ikose kolong'u muguleldo. Kot komi kiy nekaak ak katomo iomisie. Kele kamite amitwogik meset. Ko ngot isise kitikin kemwoun kele kakobit kibanum anan ko chebanum. Muguleldong'ung ak moeng'ung nekemeche iomisie kolugui moet ako makoi tiomisie ako makoi tiam. Maikose ile kaamin rubet. Amu nee nekakitwa moet. Ko ngetwa moonotok kale eng muguleldo tugul kale koborori moet. Kotwae ngot ngiker ngot tabikas ngot abutanik ichegei chemi moet bore luglugeni ichegei eng ichegei. Neiboru kele mi kiy nekatwa muguleldo kotok komwa biik kele kakirong'u eng moet eng betut nekaak kiy nekaak kale kerong eng kipseketetiet kerong tuguk chekuyo king'oe ak amitwogik. Ko ngerong kipseketetiet eng moet kerong'chi moet kong'et moet koluk. Ko ngoluk kokergei ak ya kikee teta. Yekatikee teta ikee nginet ikee kotomakomi chego ile kakoluk. Ko ngoluk saa hiyo kale kolugui moet maikose ikose kabisa ile uje nguu kakwak nekamakose ale kami. Amu luge muguleldo amu kekas kiy nekatwain muguleldo koteleli kiy age tugul. Teleli kabwatutik, iteleli naet, angot konye komaikertoi komie. Angot ikas komaikose komie. Ikose bortong'ung komakoneng'ung kole chito age kakwama borto tugul komugul. Ko ngimwa ile kakwama borto tugul ko kebor kele katwagei muguleldo akolong muguleldo eng orit eng rirge nebo lakweng'ung. Kou notok kotindoi Jehova rirge neu notok eng achek. Yekere kole nyolu eng muguleldo nyi eng oret age tugul eng chi nekikoyan logoiwek chemiach anan ko chi nekikosik anan ko tomo kosik. Kotindoi Jehova rirge eng achek kele chomyenyi komeche kosorwech. Tindoi Jehova ng'wonindo yekere kobetos biik. Kotabwoti nguno tuguk chekoaak eng Los Angeles eng emetab California eng Amerika ini. Nekomong maat nekosir korik akolabat koristo nebo kong'ung. Ko kwanyoru kwondo age nekolen meche bosoru mi tuguk chekomito ko che kerichek chekocham koee. Kolen kolabat kole kolip maat ak nyokosir inendet. Ko kipkel nemie kotoret Jehova kotaban kimasi kobutyo tebwet nyokosirto maat akonam kot age. Ana ale angami rirenetab Jehova ne eng kasarta age tugul ketyeme kele kakiripkei achegei eng achegei. Lakini mieindab Jehova kosirei lekibwotitoi achek kokisoptosi ko ki biik. Kemutwech takekuche kele chomyetab Jehova ko kikiyonie kamet ak lakwenyi. Kele rirenetab kamet ak lakwet kobo komonut. Ko rirenetab Jehova kosire notok bo kamet. Nerire moetab Jehova yekere kiptengekiot age tugul kolusei. Makwech Jehova kekuye kele chomyenyi ak rirenenyi kobo koigeny mawalaksei Jehova. Kimuchi kewalake achek ako Jehova kokimitu betusiek tugul. Kose Jehova king'wani muguleldo ak moenyi. Rirenenyi kocheng'e kiptengekinik. Notok amwa ngisoman eng kitabutab Tienwokikab Kolosunet kale rirge kale mukututikei rirge riretab Jehova ak rirge ak mieindab Jehova nyokong'ututikei eng chomyet ak musarunetab sobetab chi. Ameche akochi kanetik ale tos mi chi netese ng'olyo eng taunet. Amache amwa ale kanetisiet nyo nebo rani ko ngap kouit kosubkei ak kiit nekikwaak kwai ng'alale emotion
anan longunetab muguleldo. Sikomoche kiywei ko ngap komi betusiek chekabargei nautikab kabwatutik ak muguleldo. Ngap ko kaak ing muguleldo neikere abaibait chito mising kotom kele kany korok bakekota kemwa ketet komakostoi lakwet kolechi chito achomin komatin kole otong'ololchi sigik kele ingen chito komie. Anan akot ko biik chechang chemoche kaame rabinik kap koberberin chito bile tu anyoru rabinik chechang akinye kele uto kele keroi kele teptoi inye kemwa tole chito kany korok keroi akikono kityo ko taisiek oeng mechobek saisiek chata ako kole chito we ko ngonenet kabwatutik muguleldo siwe koturirire let ko ngap komi boroindo nekanenet muguleldo kabwatutik ko amu notok ip keiywei kora muguleldo longunetab muguleldo kot koyai kora konenetis kabwatutik konenet muguleldo nekang matin kotokosu muguleldo kereni kole sis kinda tabu atkinye komi biik chematin kobaibai ko kikoek chito nekikoita yani amu nin ko mirmir met amu isi ondoe kabwatutik akonenet indoe muguleldo konenet kabwatutik komi nias nekikoyait kot komatinye ot kochomin ko mengen sise kityo ngyo mengen betut yechomin anan ko mengen ye arogeni anan koimegei kasis tugul kosis koek tung'otio ne mengen kimulto kukoi nemakingen kele baibai ra anan mi ki nekeim anan ne komotepcho ak chito neu noto kokeny bilachi chapto eka chi nerire korirane ole kanerech anan ko chi nebaibai lakini ni mengen ile meto no kopkeriet ano imildoi bilach akobet ko ngotuiyo tukchoto tuwai nekang'et kabwatutik konenet muguleldo nin kapsanegei anan konenetis ni lakini chomyet nebo iman kolong'u muguleldo nebo chomyet lakini makonin isir kiwoto nebo quantity anan ko nebo ng'omnotetab kaguiyet bendi kibagenge imuchi kondaman muguleldo kokalong lakini komaesio kebesken kenai kele ngeker anyun komie koroi ngot ko longunetab muguleldo nemutai kono rirek anan longunetab muguleldo netokondochindo miriet netilil ak kabwatutik ak naet kounoto ko ngeng'alale chomyetab Jehova netinye rirge akotinye chomyet ko king'alale Jehova ne chomyenyi komanabo besenani neiberberin mutai koek bekab ko ama chito akine ne manachi ko kikong'em ak muguleldonyi kotko kirocho ngapot kolong lakwet anan kwai ki age kong'em mutai kap kobistoe ki nekimwa kwan kong'em kolen kong'wanit kole era sis kotko menyou kokamwau ketinye kiwechigei mabote kotko menyiri ko kakoek chito akine nekeluk muguleldonyi nemakotinye rirenetab kei marire mo kounoto chomyetab Jehova komelen chi nesamis neribe kole kotko menyirityo ng'et akimi komit acha Jehova nematiny kakoteun akiyesye korire mo kora ako lakini ite boroindo neking'olole ng'ukin nyonei yeit boroindo nebo let yerong'ugei neregek chik amu moche kotilil tengekto akong'em bunyon kounotok ongikuyo ng'oliondonoto kele Jehova kotinye rirge ako Jehova kotinye chomyet. Kongoi mising. Kongoi. Ameche amwa chul agenge Pastor Nyalile kakemwa ile kitabutab Jeremia 21:20 uko Somaken sosom. koititiet. Yes, kongoi. Kayotok ameche achul kityo. Kongoi. Asingatach kiboitiot nerubei. Kongoi mising. Kongoi Pastor Nyalile eng ole ingin lesson nekaisisen komie akobo chomyetab Jehova. Kitesetai kora kwaeng Monday nemwoe Jumatatu nemwoe kolen chomyet nekonu kiimgei. Chomyet kami chomyet nekemuchi kiimgei. Kingesoman eng kitabutab Hosea. Kitabutab Hosea
Hosea agenge kaitet oeng. Mwae notok kouni kole yekingong'alale Jehova Hosea eng tai kolenji Jehova Hosea, ui imutyigei chepkugoniot koek osotiondeng'ung ak lagokab kukoinatet, amu yae emet kukoinatet neo kometoi Jehova. So kang'yoto kakemwa akobo chomyet nekonu kiimgei. Nitok kakokon Jehova komwochi Hosea kolech ui imutyigei osotiot ak lagokab kukoinatet. Ko chomyet neune notok nguno? Chomyet neune notok nemoche koborwech Jehova eng yu? Kibor Jehova eng oret nemakimuchi kikuye, kolenji Hosea ui ibimutyigei chepkugoniot asikobit koek kwondong'ung. Ko kit nemakimuchi ngemwa eng yotok, ko kit nemakimuchi kielewan mising. Makimuchi kikuye kele imuktoito ano kong'et chito nekingen nemi komie ak kelechi ui ibimutyigei chepkugoniot koek kwondong'ung. Imuchi iib pichainotok ak ibwat eng kabwatutikuk ile tos imukakse iman? Kit nemaimukakse notok akot kitigin. Kingomwochi Jehova kurgani kasich kosisin mising eng kitabutab Hosea, komeche sikoborwech eng tai yo ketestai kele ne kamanutietab kurgani. Kurgani kakisisin kouni komeche sikoborwech akobo tuguk che echen mising akobo chomyet nemeche sikoborwech Jehova. Kurgani koboru akobo tilyandit nebo Jehova ak lagokab Israel, nebo kayoshet matiny kikabistoe lagokab Israel Jehova. King'ololchi Jehova Hosea kolechi ui ibimutyigei kwondo ne chepkugoniot. Ko kitelelchine notok, kitelelchin akobo tilyandit nebo Israelik ak Jehova. Nga kibistoe lagokab Israelik Jehova ak kayoshet nekibo tai nekikayai, nekikachop koyai ak Jehova, ak kosub magutikwak ak kong'et akokochigei kanamonik. Nga kicheng'e Jehova kosubi icheket mising kole tamandab kosik. Yakamwa kole yae emet kukoinatet neo, kibor kole akobo lagokab Israel chekikakometo kayoshenwa ak tilyanditnywa nekiting'egei ak Jehova, akotoi kosaa kanamonik. Ko kitestai Jehova kosub ine icheket. King'wekta tilyanditnywa nekitinyegei ak Jehova. Kale taune kurgani koboru akobo tengektab lagokab Israel. Ako manotok kityo, konech pichait neo mising kurganatak no kakisoman kobor kole meche sikobor Jehova chomyet ne nga kityem koistoegei lagokab Israel, ko kityem Jehova mising kosub icheket akosike maket kora akimabek chomyetab Jehova. Kicheng Jehova icheket mising kole tamandab kotur koshinet ak chomyet. Kale ngitestai eng Hosea 11 koborwech Jehova chomyenyi ak biikchi. Ngesoman Hosea 11 kaitet 1 agoi 9. Mwae notok kouni kole kiachame Israel kotakoming'in, ak kiakur werinyu komong eng Misri. Kingokur ichek bichotok kotes koistoegei. Kiengchi Baalik ak kibelchi nyamdutik kanamonik chekikiwai. Ako kianet Ephraim kowendot. Kiakanabate eng eunekchuk ako kimanai kole kiasobi ichek. Kiachutune ichek boroinikab chi koboto rogoonikab chomyet, ak kiau eng icheket cheistoe chukit eng tangilgilikwak, ak kiande amitwogik tainwa. Mawekchigei inendet emetab Misri
ako eku Asuriaindet ako eku Asuriaindet laitoriandenyi amu kiesho ichek kowechgei ak kobutchi rotwetab chok nganasokyik ak koges temeleiwekyik ak kwam ichek amu kirwogutikwak. Kakobekechi biikchuk kochuchuchgei kometo akot ngokurso ichek kokurchi ichek inendet nemi barak komabitu neitorori inendet. Amuktoi ano ameten inye Ephraim? Amuktoi ano asarun inye Israel? Amuktoi ano ayain ieku Adma? Amuktoi ano ayain ieku Seboim? Kakowalak muguleldonyu, kakorir ama mayae koromnatetab neregekyuk. Maweksei ang'eme Ephraim amu a Kamuktaindet ma chi, inendet netilil nemi kwenung'ung, machute nganaset. Kongoi. Eng yotok kakoborwech akobo chomyet nekakerkeit ak chomyet netinye sigindet. Kale koneti sigindet lakwet, koborwech kole lakwet kenome kineti kowendot ak kineti eng boisionik tugul koneti sigindet. Koribei, konyoi, ko kakoborwech eng yotok akobo tilyandit nekitinye Jehova. Ko ngesoman mising eng yotok aketestai koboru akobo telelet anan kayamisetab Jehova nekitestai eng biikchik matin kokiek bistoek ichek. Kokitestai Jehova kotyem korikyi icheket akotyem kowek icheket. Kale kinet Israel kotokomengechen mising. Kobor akobo oleu sigindet yoineti lakwenyi kwendot akoribei akot eng mianwogik konyoi. Kale tinye Jehova chomyet nga kiistoegei lagokab Israel kokiboru chomyet nekityeme kora kochut icheket akonet icheket. Kale kateb sirindet eng yo kole tos kiimgei eng kiy? Tos kiimchigei kiy kot mising kot kolegeny anan kilen ne koim anan kilen ne kokang'etin kolong moet. Kokeleny, yes. Kale tos kiimgei mising kot kokeleny moeng'ung eng kiy? Kale notok anyun ko kergeindo nekikaboisie oleu eng Jehova eng biikchik. Yakabistoegei biikchik ko kanetunet nekakinetkei mising. Kakonech eng yotok kobor akot kaiborunech chomyetab sigindet anan kamet ak lakwenyi. Kou ing kitabutab Solomon, angen ale kingen kitabutab laitorinik 1:3-6 kingen tugul akobo atindiot nekibo chepyosok aeng chetinye lagok. Kingoruiyo koshep age lakwenyi kome. Ko kingeib kesinotok keibchi Solomon, ko olekimuchi kobesio Solomon kenai kele bo ng'o lakwani iman. Ko eng inendet nekimakonenyi lakwet ko kimwa kole ongetil lakwani ngepchei. Ko kirir mo chepyoset nekinenyi lakwet akole olyochi okwek okochi kwonyi lakwet matketil lakwani. Kobor eng yotok ng'wonindo nekitinye amu kimakotinye lakwet ko kimakotinye ng'wonindo. Kimakokose akot ndikikitile lakwet kepcheune oeng komelen kele kikose kiy ng'wan. Ko eng achek chepyosok anan sigik chekesich lagok komi ng'wonindo neikose. Ko kikaikai kametab lakwani kole nekatokitile lakwani kongamut. Ko ningamakose kolen kityo otil kabisa simanyor age tugul. Ko
ko kakiborwech akobo chomyetab Jehova neo mising nemakimuchi kikuyo, maimuchi chi kokuyo. Kasir sirindetab lesson kole eng yu ko chi age tugul netinye lakwet nekosich lakwet mising ko chepyoso kongen ng'wonindo anan ko lesson nekakiboisie eng yu nguno komuchi koelewan chepyoso nekosich lakwa ma chi tugul. Amu akot nguno ngacheket chepyosok ngiro akot lakwa kokebut kotoi ko ikose koibeni suet anan koibeni moet ikose kong'wan ku lakweng'ung ikose ng'wonindo neuo kamin moet kokeny kouo meche isich lakwet. Ko kit neelewani ko kakibor eng yoto kele chomyet neting'ene Jehova ko oo mising. Matin kakoba lagokab Israel kong'et koyochigei kanamonik ko kityem Jehova kora chomyet nekimi orit mising nekityeme mising kole tamandap kokuskong lagokab Israel akoker chomyet akobwat kayosiet nekikaai eng tai asikobit kosik. Ko chomyet netya nye neting'ene Jehova matin ko ki kiplelutinik ko kikayai che echen mising chekibwoti kele makenyolun tainyi. Kou ye kakibor akobo Hosea nekakilechi imutchigei kwondang'ung ak neki chepkukoniot. Kekose eng yoto kele kingoistoegei kwonyi ko kingosich lagok ko kikikure kainaik chekitinye kakuyet nekiter. Ko ki nyoetab kat nekiu ne nekitinye Hosea kosich asikobit ak muitaet netya kongen kole kwonyinyunet ko chepkukoniot anan kikomasta mising maisub amaiyani kayamisutik chekikakwai. Ko kit nekinetech akobo chomyetab Jehova eng atkan kora eng sobonwekyok sobetab kristianatenyo komi nyalulet nebo chitondit nekemostoi nekelelchini Jehova eng atkan kora. Lakini kochomech Jehova kora mametech Jehova matin kikebe ipketungse ipkeit ano kocheng'e Jehova matin kakebe ipkebe kebenet nematogu kele kiung'egei Jehova konyone Jehova kolanye tulondok akwendi kebenonichotok akocheng'ech eng chomyenyi akomeche kole kiwekchigei. Ko ongenai chomyet neting'ene Jehova nemakimuchi kemwa amakimuchi keelesan oleu. Ko tos mi chi nemeche kotes ng'olyo eng yotok? Ya, kameche ates ng'olyo ale sikamwa eng yu ko kole chomyet ne meimigei kityo lakini ikose uyo keluk moet, ikose uyo meldogei moet, uyo kemwa kou notok rirgei netinye Jehova eng achek. Ikochin Jehova koimgei akocheng oret age tugul. Kingokonu karokutietab atindiotab Hosea ko kilen Hosea koborune Hosea Jehova osotio nekiakeesio amu chepkukonio nguno kowendi ot kosicho lagok akobet chichoto mengen akot kole king'okwan koetu lakwet kotebi kolang baba kwani. Aya kokakoe korot Kibakio ne kitiorotin kewana lakini kakonyo chito nekanya koyan kotun akomut akoi koinyi ipkosich lagokyik kainetab kwan nekikure akotebi akonyoru konyit akonyoru lakini kapkong'et nebo Hosea betusiek tutigin kong'et kochulie kot akolach chicha masoyan chu ane kachawe bandanyu kowekta lagochu kaita kokeny timdo kokeny ipkechupot ing kolin koitu korot age tugul nyokobirei kolyochin amu ki atkan kora chin chepkukoni akwoe kochorot chi nekamache nyatar kotiarakwo ko kou noto Israel kanyo komandae kondani delen ile kaitebi kakararanit komandae ni nyokonyor age koberber age kowendi tun kowekse korironu nyokoberber age kokeny kanyo kotepchigei betusiek tutigin nyokoberber age kolach kou nekakitame amana nito shu kowendi mutai korironu. Ko Jehova nebarirgei ne ngomerib kokere kolach akakoe kabisnandi kokeny chu kaicham mising kibobit nyende lakini moche keker kele tun ano yenyokwoe Jehova imanda eng kakesunetab tuguchu tugul lakini ikuitosi kora ng'osotiot inegei werit anan ko chepto neichome
ngap ko matingga ko lebih kalah aja ba ko ni aginye ay ka ko tebi kapsa ke gari kisa lagi ko to ko ririn mo o isiginde tilo to kalau ngom mana ji ko ga ko nair ne bara ko to ta saru maram moja ni ko sab ne baran lagi ne on ko mo ko bet kora ko to kala ko ne bi mo ay tile na lagi yo aja hogi guys ko na ta jo ba o pinto ke jo ba ko ba je ko ngai Kongoi mising. Ngesoman Ako kitabutab ko, Hosea, aha. kitabutab Hosea tugul konekit koin Hosea ko maotiot. Israel ko lagokab Jehova. Ko kiyonye Hosea ne maotiot kelech ibicheng kwondong'ung nekikoik chepkukonyo. Ko kikoteb biik chechang koteb kole tos iman kele king'et maotiot chitab Jehova kocheng'at chepkukonyot sikowek. Ingisoman ing kitabutab Isaya, ing kitabutab Hosea ing koitet 1:11 kole kiachame Israel kotokomining. Kiakur werinyu komong ing Misri. Kiakur werinyu komong ing Misri. Ko ngisoman kole ingen ile chomyetab Jehova ak bororyetab Israel ko kergei ak chomyetab manung'otiot nekitindoi kwondo. Ne eng kasarta age eng kwondo ko matkoker chomyet nekiborchi manung'otiondoni ak konyit ak kole ngacheng'at age ipkoek chepkukonyo. Ko kinyekebor koek pichait nebo tuguk cheooksei eng sobet. Amu ngimami chomyet eng kapchi igere ile akoi kobit kiy nekawalak eng kwondo ak manung'otiondoni. Kot koistogei manung'otiot ak kocheng chepkwonyik alak anan koistogei kwondo ak kocheng'at manung'otoik alak. Ko kanyokoborwech eng yutok kole chomyetab Jehova eng bororyetab Israel ko ki chomyet nekibo keny. Ak kale kingomining koweksei akoi Abraham nekikur Jehova Abraham ak kolech ieku bororyenyu nekimwoitoe kainenyu eng ibinda age tugul. Ko kingomwa kole Jehova kale koyonye werit amu kiakosich Hosea, kakonyor Hosea kwonyi ko kisich lagok chebo kukoinotet. Ako kikilech oiumu tugul komutu neiboru kele matingakobesio biik ak Jehova ko rirge nebo Jehova kobo koikeny, mawalaksei Jehova. Kimuchi kewalake achek ako mieindab Jehova kobo koikeny. Keborwech nitok komie kele kakon Jehova kerkeindo nebo sobet nebo Hosea nebo maotiot ko agenge nekatelel Hosea eng kebebertab Jehova ak kwonyi nekaek chepkukoniot ko katelel kwachek chekikimete oretab Jehova ak kesub tekutikchok ak atebenyo. Tia tuguk chekikeyai eng sobet ne koker Jehova takikere eng taitab biik. Taki Jehova ko biik takurget or marichet kolen anom mewendi anom iwendi. Jehova eng kipsengwet kokere tugul. Mati chi nekikwai ting'ikto koek rumin, kikwai ibetabkei, kikwai korot nekikwai. Eng taitab Jehova ko lelach tugul amu korotikab Jeiso ak chomyenyi nebo rirgei. Kongoi mising. Kongoi. Ako barwet noto akobo chomyetab Jehova. Nenga makinyolung tainyi konyoiwekab Jehova. Amu ndaki chi kale machi inendet. Ndaki chi Jehova takikebeku tamakesopstosi alake. Kongoi mising. Atache mwalimuiyot nerubei. Kongoi mising Eva mwalimu Pastor Nyalile ak chekaoteshi. Kikere ketesetai eng quarter nito netai eng kenyini kinetigei akobo chomyetab Jehova ak imandanyi. Ko imanda chomyetab Jehova neo mising. Abwoti ale ngip kenai chomyetab Jehova kokonech keelewan kerikyi Jehova. Ko kakeng'alale akobo atebet nebo biik cheikere ile akot ndaka kekur koumo Jehova kobendi
kotogo Jehova kora neuitoi chomnyenyi. Abwoti ale chitugul nekose tugoni ko ngisis kole ko chomnyetab Jehova neitindoi eng sikobit ibusi ak ikertoi anan ikostoi amu chomnyetab Jehova nekakonech eng betutab rani. Ketesetai kekere rirenetab nebo Jeiso amu eng biik alak kokimwa kole kikere eng arorutiet neo ikere Jehova kuo kaek chi yani na makikanye ako konyo Jeiso eng arorutiet nelel keker kora kekere kotesetai Jehova mawalak chomnyet no kakiborwech atkai eng Hosea kelechi Hosea wi street akibicheng in chepkukoniot akitun koek chepyoseng'ung. Konyo chepkukoniot kosis kole acha mabote sobet neu ni katebi eng yu agenge eng yu saa yote kesungukani eng yu hapana wechigei. Kokowendi kora Hosea kelechi wi biweku ipkowek chomnyetab Jehova neikere netindoi rirenetabkei. Mabwoti ale achek tugul ketindoi rirenetabkei amu kakekonetech Pastor Nyalile akobo ngakure emotions chotok kitindoi cho kikonech sikobit kobor imandab Jehova eng achek ko betusiek chechang iker chito nenyolili irirei. Inyoru chito nekakobar koristo ako ketindoi swetait ngoriet nelalang akitindoi swetait ikere ile kaikalya ngokochi ngo lakweng'ung akot mising ikochini swetait anan ko chepyoseng'ung ikochi koting'ung asikobit mabar koristo sikarap koip komyan. Kokekonu iboru rirgei. Komite rirgei age sait age ikere chito konyalili lakini akot nditindoi namuna komemoche itwake memoche itwa. Lakini kere chomnyetab Jehova mising amu meche keker kele Jehova koo chomnyenyi kosir namwa kole oo chomnyenyi kosir nyanjet. Oo chomnyenyi kosir kipsengwetusiek. Ko ngesoman eng Mathayo 23:37 ko ngesoman agenge eng yoto. 23:37 kolen Jerusalem Jerusalem neborei mautik ak kolage koik ichek chekikiyokchi. Kiamach konyil ata ayum lagokuk akot kou yeiyumi ngokiet arekyik eng kebebaikkyik ako maocham. Atya inyoru eng kitabutab nekibwote ng'atutik 32 koite 11 ak 12 kolen kou yeking'eti kipsijit arekyik newendote barakutab lagokyik koribei neuitoi kebebaikkyik konam ichek kekesene kebebaikkyik. Kokonech Jehova kakonech koborunenech taritiet nemi barak kipsijit ak ngokiet. Abwoti ale akot achek tugul koketindoi eng gaa anan akot ngomemite ole imite komami ngokaik kokiker ngokiet. Ikere ngokiet ngoro kole kokakoro kipsijit neilen ile miano kipsijit ngoteicheng'e itobeni barak ikere ngokiet kakolechi kebebaikkyik kole korwai lagok tugul kole akochut orit akosiep akotuch kole akosis. Ikwong'e ile kamiano kakoro kipsijit anan kokakoro yani chepsiriret ile inyeker nyokosirtoi lakini makoi tokotwa kamet makonyoru lagok. Ko kipsijit akine ngoneti lagokyik konetkei kotarirenso kokakisich
ko inget ile kotinye kotes nekikitech eng ketit barak, kotebe lagochoto nyokong'ete nguno kobut kot, makomi ole tokomi lagok, mang'etyo lagok kororok koba kobutyo, lakini komi kamet ketit akotobeni amu sikikochi konetkei koba ak kebebaikwak, koito kebebaikwak sikoba. Komi age newendi nekere ile ororen kamach kororokto, koloboti kamet kolechi yup akokonop ak kwan mitei tuwai koribe lagokwak. Ko Jehovah nekiborwech chomyet neuo yani chomyet ne kunech imwech akochamech. Iker ile ka chomyetab Jehovah komawalak kong'ete taunet akoi kotesetai, ne noto konech kinetkei kele uu chomyetab Jehovah. Chomyet netai ako chomyet netokotesetai, nekinyo Jeiso nyokoborwech chomyetab Jehovah sikoker imandanyi akeker kele kaune akoborunenech tuguk chekingen eng konyekchok kele kaune chomyet amu ikere iman ile kacham ngokiet lagokchik. Ngole agenge kwek kokikokas lagokchik. Tos kikose chomyonotok amu kurech Jeiso eng sait age tugul. Kole kurin Jeiso ikonyi kurget ine, kurin Jeiso ikonyi kurget ine, matiny mewolchi kokonyi kurget ine. Ikonyi kurget Jeiso sait age tugul asikobit koumin kou yo iumi ngokiet arekyik. Akoborwech chomyetab Jehovah togenyi, nelilindonyi, kale Jehovah okurok sikobit aborwok chomyet. Imandanyi nekere kakikere ngokaik iker kole ikere ile chomei. Wendi ngokiet age kobetito, ile ii kowon ngokiet komite konyo chobo kemboi nyokoib, ile kokobet. Ak tun betut age tekere komong'u ak arek, mara arek karibu 10 kole nyone kolen ile oyee labotyo kakinemu in bandek 2 kole ako obony haraka ako okwer koik okwere yani obir sikobit chekoek chengek asikobae lagokab ngokaik. Kokonin yani kakonin ngokiet ilong'u chomyonotok kerire ngokiet ile kakwo ngokiani kakitinye mayaik eng oritit timdo koiye ochokune. Iker chomyetab Jehovah nakibo werinyi nekibetito nebo werit boiyot age nekitinye werik 2 kale kiwo werit nyi kobetito ak tun kwo werit gaa ako kile akono malikyuk awechigei kwo kwam chechiket tun ndakakowekse kinyone nekiu yani kikakomeny ole mitei nguronik akoboe nguronik akwame amitwogikab nguronik ibwat ile kiune kikipsuraindet kabisa nekitui ako kikakosamisit abwoti ale king'utoi lakini kale kilabat kwan kolobotyi akobo chomyet betusiechoto kale ki boiyotab kapchi komakararan anan ko yani kimonik chemoloboti lakini kilabat kwan kokero weritnyi ak ipkotoroch. Nguno kakonin chomyet kora koborwech ile oyie ochokune beek okochi ngokiet kobae lagok kochomei Jehovah eng chomyonoto. Tos konech chomyetab Jehovah kikochi biik alak chenekitenech sikobit kolu chomyetab Jehovah akonaech kele oyie ikere akot koyo kimi wering'wa nekikakolya anan ko cheptonywa lakini chomyeng'wa iker kochomei akokochi kotebi eng chomyetab Jehovah kole ngot kwae bicho kiyoe kouni oyie kaa noto nekiyoe ka Jehovah kao Jehovah mising. Ko atoche mwalimuinik ngotko mi kiy nemoche otesyi asikobit ketach mwalimu nerubei.
Koin ngomaunotok atoche mwalimu nerubei asikobit kotesetai yotok. Kongoi mising. Kiager betut agenge ng'alyo nekenet Lilian. Baba nenyu ingomong ngokiet nekiakwa kobetito. Ako mga karek 16. Kelo ocheng in chengek. Kelo chengek kakisirchi. Kikicheng ngokiana kakiwa kapche bololin orit. Kapche soke kapche bololin ne kot ngelen mi matagu. Ama mango kot peteng kot kolo kamis. Mango na lagi amis sait ata. Kot kote ko ageng. Kikicheng kero kowono kecheng ngokiet. Ako ngeringen ngokaik. Ako kichoto chikibo kamanut chikisabe betut age tugul. Lakini kichal kityo kele kikwo. Tuniyete kasele kut kele kanene le ye ole baba kanene le ye. Ngap kele komos ngikoni ngokiet ndare 16. Yerwe kecheng bek kecheng chengek asikisirchi. Ako be bai kitugul keger komishe ak kiit kele ro. Ko si bai ko tume ko tibi ko tuwa kasi bai lagu. Ko boiboiyet no ko kay mong ngokiet amu kap kiwa ak koya kakokej kirib lagokchi. Chomyet nekikochi ngokiana ak chomyet netin ngokiet akobo lagokchi kot korobot ako bo betusiek chemokingen kele ata. Ibkoru sang ole mi kipsichinik ole mite kipseka akobo lagokchi kot kote komut ka. Ko chomyet netingene Jehova nemeche konamech koumech kuyumi ngokiet arek kot komutwech kot keitu ka. Emet nekipkochop Jeiso asikobit nyiketebi koboto inendet koigeny. Kang'alalwech betutab kosomok kasi akobo Jehova nekale tindoi ng'etkong. Kalya sikosich ng'etkong da Jehova anyon eng yu ak anguwa kayait ng'olyotoni anan kokikastonu. Kemeche kinetkei kiro kele kang'alale sirutik ng'etkong da eng oret ne ine. Kotugul ketinye kiy nechem kelen Iye, ngokerin chi koimeni. Wala boisiek, ingwa chepnesmo, ng'ere masin. Ko ngeng'alale ng'alechu, komamiche chi nekile chepnesmo. Mamiche chi kipng'etkong ya, makimeche chi kipng'etkong ya. Kale ngoro kikiongan mo kole mut. Kale ng'etchi mo in tuguk chok. Ero. Ko ya kiyoto amu kimnesmo ak kipng'etkong nya ko ngoro ki kotuko kaitu ki. Pero so ko mageret neu notok neng'ololi kipsengwet eng yu akobo Jehova. Ng'etkong da nemite emoni nekikoib shetani ko ki ng'etkong da neibu yaitiet. Lakini ng'etkong da nebo kipsengwet ng'etkong da netindoi Jehova nekineti kera ko chomyet nebo kwong'ut eng achek. Kale kitabutab nekibwote ng'atutik 4:4. Kale amu Jehova kamuktaindet ko maat neiwong'u akotinye ng'etkong. Kotebege chi ak kole kalya asikele maat neiwong'u Jehova ako Jehova netindoi ng'etkong. Anguwo kamach koek kiptubatoi nebo kanetishet nekitindoi akobo ki nekile chomyet. Angakingen Jehova ko chomyet. Kalya sikotindoi ng'etkong Jehova ne chomyet. Angongatebege akiro akobo chomyet eng kitabutab Korindoek 13 kaiteni 4 kole muito chomyet akotala. Ngoko Jehova ko chomyet komuito chomyet akotala. Amatinye chomyet ng'etkong. Malasege chomyet amamenei. Amayae nemanyolu amachengchingei chechik inegei. Amaiti takisiet amaiti yaityo. Muito chomyet akotala ako matinye ng'etkong chomyet. Kongokto Jehova ko chomyet kolya asikele tindoi ng'etkong. Kang'alalwech ng'olyondoni sirutyoni keker chomyet nemuitoi.
keker chomyet ne tala, keker chomyet ne malosegei, keker chomyet ne mamenei, keker chomyet ne makergei ak netindoi chito. Eng oret age ko keborwech chomyetab Jehova ko Jehova ko chomyet kole matinyei ng'etkong, matindoi kebeberta neya nekibwoti achek ko kibik ng'etkonda nebo kimnesmo. Lakini chomyet netindoi Jehova ng'yu ko nekenetech Paulo eng kitabutab Korinto eng nebo 2:11 koiteni 2 akoi 3 ameche kesoman yot. Kale Paulo kong'ete 11 kata kaikai ndomuchi omuitaiwa eng berberindo kitikin. Omuitaiwa iman. Amu ama ng'etkong akobo akwek. Eng ng'etkongda nebo Jehova. Kekasile kakamite ng'etkong nebo Jehova manebo biik. Kale ama ng'etkong Paulo. Ng'etkonda nebo Jehova. Amu kiachamwok obunji manong'otiet agenge asikobit amutyo Kristo koberkeiyat netilil. Ng'etkonda nebo Paulo ko sikobit bakibe keiku koinotet ak keiku chepkukonik ngolibo sang. Lakini asikobit keiku chebo manong'otiet agenge komutye keiku manong'otiet agenge ne noto ko Kristo. Asikobit keiku berkeinik. Kale si amutyo ko berkeiyat, amutyo Kristo kou berkeiyat. Ki age tugul ne sigindet kakemwa akenetech family kapchi eng chomyet eng betutab rani eng kebeberta neo. Ko chi age tugul netindoi lakwenyi ne chepto, chi age tugul netindoi lakwenyi ne wero, komeche kotebi eng atebet nebo tekisto. Asa eng tibik kemakyin kotebi eng atebet nebo tililindo kora. Ne eng kasarta nekayamgei kikoito ko lakwet berkeiyat. Nemawendoti ngewani ak murenik ak ng'etik. Kot keng'em berkeinatenyi. Lakini nekatebi eng tililindo, eng atebet nemie, kokasi sigikyik, ako eng kasarta nekikoitoi, kikoitoi ko berkeiyat. Amu maimurwongei ak ing'ony. Komakwech Jehova kekerkeitu ak nitok koekas chomyet netindoi sigindet eng lakwenyi. Kot korib ak kotikon ak konet kotebi tililindo tugul akoi tun kokochi manung'otiot agenge. Manung'otiot netononot ak koletit ak kokesunotkei. Koek chomyet nitok nekachame Jehova ak ichek. Asikobit kokonech kaam ng'etkong Jehova kole takitebi eng tililindo, takitebi eng lititindo, takitebi ak kebunji manung'otiet agenge ne noto ko Jeiso. Asikobit keiku berkeinik che ngikoitech kikochinech manung'otiet ne noto ko Kristo, koyap komutech Kristo komutech kwanda keng'u nenyamdut, ketindoi ng'unet nanyiny amu atebenyo nekikitebi kebunji manung'otiet agenge amakibe kimasik. Manung'otionyo ko Kristo. Kikobit manung'otiik chechang chebwonei chekiib shetani asikobit komeche akichek kobunji kebeberit, kebunji kebeberta nebo inendet. Akecham akilosu akekutunji konomonik ak tuguk chekikiwai eng emoni. Manung'otiik alak chemanamegei ak tililindo nebo kipsengwet. Kale Jehova ama ng'etkong. Aya, ngikas eng yu kong'ololi Paulo kole ng'etkonda nebo Jehova ko kale ako aiwei ale simang'emakis eng or age tugul kabwatutik kwok. Ng'etkonda nebo Jehova neng'ololi Paulo nekale ale simang'emakis mising kabwatutik kwok. Kokaship konetech muchungaji pasta kole yekichor kabwatutik kyok kero ko makomuchi kokontrolen lang'unet nelong'u ko masech akebetye akebunyi manung'otiik chechang amu kakeng'etin kakomuch lang'unenyo kabwatutik kyok.
lakini yetonon kabwatutikyok ne noto ko nautikyok ak kwai kito ne litit nebunjin manongotiat agenge ne noto ko Kristo ak kosup tekutikchik kale komuch kokontrolen kabwatutik anan langune kita na langu borta na ngano kabwatutik komuch kokontrolen metit amu Kristo nebo umetit inendet eng nito kale asema mengamagis kabwatutik kwok eng tililindo ak lititindo netokyingei Kristo kou ye kiberber erenet awa eng ng'olsenyi semaking'ala kuya king'alawa kekasile ka ng'etkonda netindoi Paulo ko komakwek sabondab koik ng'etkonda netindoi Paulo ko kelchin eng achek makelchin eng inendet ng'etkonda netindoi ng'ony ko kelchin eng chito netindoi ng'etkong ng'etkonda netindoi kipsengwet ko kelchin eng chito nekarile kipsengwet kole konyonchi inendet eng oret age ikere ile ka Jehova ng'etkong'dab Jehova komeche kole kesopche achek kekuche kenai inendet ko Jehova inendet inegei amami Jehova age kilosu inendet asikobit kokonech kelchinet ne inegei ne noto ko sabondab koigeny eng inendet komwa as Paulo ngyo kole amu inendet nenyonei ngwamta Jeiso age nekimakiamde anan ngotach tamirmiriet age nekimaotach akwek anan logoiwek chemyach cheter chekimaoyan ko kaka anyon omuitochini inendet komye kebor Paulo kole kaiweishenyi nekeiwei nekam ng'etkong ko kole asimalusyo bichu kokas kanetisiet logoiwek alak chemyach cheter anan kokasit tuget ab kanetisiet neimosi biik lakini asikobit kotebi eng chomyetab Jehova so chomyetab Jehova aman ng'etkong'dab Jehova ko ng'etkonda nemakyin nekergei ak sigindet age tugul nemakyin lakwenyi atebet nemie kamakwech Jehova ketebi eng tililindo tugul ak keot inendet ko inendet inegei kale sirutik ketililen akaso Israel agenge Jehova nengwong amami age ni Jehova name ng'etkong kale kaboisie lesoningyu kabogoriot ak manongotiot anan osotiot ak manongotiot kale osotiot kale manongotiot ne ngikas ngamma eng logindo olu ole kaelewande age tugul ye katunisiet ke walei ng'alalet anan oyae kayashoshek manongotiot ak osotiot neotunigei imwachini ilechini achamin aribin ameto osotek alak tugul kwonyik alak tugul ak achamin inyendet inyegei akoi tun kobeshe meet komwa akine nine kamasin ameto manongotoik alak tugul achamin inyendet inyegei mutai komeng'ishe eng kong'wong ko kale sirutik ng'etkonda netindoi manongotiot ak osotiot ngot koker kokacham manongotoik alak anan manongotoik alak ko ng'etkonda netindoi ko amu meche kecham inendet asikobit kotebi tilyanditab kapchi koek netononi ko osotiot akine ng'amasin ngoker manongotiot kokacham osotik alak kotinye ng'etkong amu meche kecham inendet asikobit kotebi kayoshiet nekikayoshiechigei akotebi kapchi koek agenge kipsengwet akine kotindoi ng'etkong atak nemeche kipsengwet Jehova kecham inendet ak asikobit kotebi tilyanditab chito ak Jehova koek nekesunotkei akoi tun keit emet nekipkochobwech noto kito nemeche Jehova mameche kolus chi age tugul lakini meche kobwanchi tugul sarunet ako eng oretab Jeiso eng oret neu not chi netesei anan ko netebei bikyok asikobit kekochi mwalimuiot ngatesyi yotok amu Maro kaites ng'olyo nebo komonut amu kesoman eng kitabutab Korindoik nebo 2:11 nakamwa Paulo kole amu atinye ng'etkonda nebo Jehova
Ingen mi ng'etkonda nenyo achek ko ki biik. Ngotindoi ng'etkong ko mamagun chemiach. Nyumnyum eng oret age tugul aker ale kenyoru ng'emet. Kiro biik chetindoi ng'etkong ko lagokab kabanom amu kosir eng sukul. Kokere kole Mungu kelya ikochi ng'omnotet lagokcho. Ng'etkonda netindoi biik. Anan ko chepyoset nekanyokolachgei kabisa komie kolach ngoroik. Kong'et kwondo age akonyor ng'etkong kole kilya metune age boiyotab anum nekelach anum. Ingen ile mi ng'etkonda ne eng kebeberta age tugul kotindoi mastaet amu imache inyoru kit nekararan. Kangong'alal Paulo eng yu komwa kole atinye ng'etkonda nebo Jehova, ko kanyokondegei Paulo kebebertab Kamuktaindet akole amakwok ale onyoru manung'otiot agenge akatun akoitok kou berkeiyan. Mamach Paulo eng yu buruket. Ingele buruket mi keburuchigei. Mi iburuchigei eng kayanet, iburuchigei eng kabwatutik, iburuchigei eng katebet. Ko kanyokoisto Paulo eng yu kole betut neketach logoiwek chemiach nebo Jehova akaisiku muguleldab Kamuktaindet kotindoi Jehova ng'etkong metewekchigei likimi. Amu kere Jehova kole inye kokailong'u bitoni nebo kayanet. Ko amu kailong'une bitoni nebo kayanet, komakere Jehova kokararan kotiweke bitonin kokeny. Kanyor ng'etkonda kole tiwendi ano, ko oret ko nekikeborun ako kilong'u inyo bitoni. Kalya metestai eng bitonet kayanet irib kurset nekikekur koek kabanut. Ko noto abwoti ale kanyokokonech kele Jehova kotindoi ng'etkonda eng yoityo akomeche korirenech kole tamakiweke simakitestai eng atebenyo nebo kila. Cha biik chekikosik ako eng oret age tugul mutai ikere ile uiye kokonyor anum, kokoe maiyo, kokokul sikaret, takere makonyone kanisa, kokometo kanisa kokwo taban. Kotindoi Jehova ng'etkong kou achek kokonu kikikochi Paulo ng'etkonda ile oye wekchigei Kamuktaindet nekikakurin. Ko noto nemakwech Jehova akichek ko kikesiku eng ng'etkonda nemakwech simakitestai eng yoityet nekitindoi. Abwati ale kit nekamoche ates akine ko nakaimwa pasta ile ng'etkonda nekingen ko nakeboisie arap Maru ng'oliot ile kimnesmon, chi nemamagun ki nekararan. Ngoker itinye ki nekararan komache taking'em siwek hasara amu manyor inendet. Ng'etkonda nebo Jehova ko ter. Ng'etkonda nebo Jehova kokere chi anan ko kwony nekikakikochi ng'omnotet akotalao kararan, lakini kanyokonyeratit amu keberberake koipchi maiyek ak tomotoinik ipkoyait chichotok ipkoek chito nekakoek bure matoreti kiy ako king'om ako kitatoreti bororiet. Kwomchi ng'etkong biik kole kikararan chichi lakini kinyokong'em ake takikosorwech. Komache nereke chatak kiwekta chichi kwo yu kimi yekikararan. Kounotok ng'etkonatet nekakimwoe ko kanyorun kokikararan komache kong'emin. Ko nin konyorun kokaiyaitu akomache kowekten ing yekikararan. Kaamchi ng'etkong kole kikararan chichi, kiyai ne sikiwekta kokararanit. Kounotok nerekek chuto chebo chomyet chekerei kit nekiu anan ko kiy neimuchi igei nakilen potential, koker kole konikere kabitu nyinyoru lakwet kakapkochor maiyek nyokong'etin nyokouny ing yun akwo komanda kokoi iborye chupoit kabisa itwep kokas maat ile kuroini nekang'emwa lakwet. Ko notok ko ng'etkonda nebo nekararan nebo Jehova nemache ipar chupoit kokanyong'emwa lakwet amu mache kowek lakwet kong'ete yekinye kiberber ipkeng'em kowek kokararanit. Kounotok ko kiptuibotoi nebo
nget konta nebo setan, nget konta nebo setan ko kanyoru ko kararan ki komoche kongem ko ni ko kenyoru kit nekakong'emak neimoche iwekta ko kararanit uyo kimeche Jehova ko melen kele kamng'et kong Jehova ile masobe age wekanegei kityo acha inget Jehova kole nginyo koberberin setani konomwoe kole nyone bunyo sikochor akopar akong'em kongen kole akotinye kochorwanini konolen Ngeresa no good nyokonome lakwani mutai kapkonyalilin nyun kometo akwo konyoni korironu kiopa kelek konyoni korironu kikebir korangach kutungoik inget ile momi kiy nepwoi moche kong'em kityo ko itinye nerekek chichitoni nget kongi kong'et konda nebo chomnyet nemoche korib ko protectan kotech rimet simaking'em lakwani anan ko chichi anan ko kiy nekararan notok chomnyetab Jehova chomnyet netinye nerekek kosor akorib kiy nekararan simayai Chomnyetab chito ng'etkonda nebo chito ko keborwech akot kobo karisiek aeng'u chekenetech Evelyn Darus chekango kakoshep lakwet ningome kong'ya ingen kole lakwet nyu nokome kong'yap keit taitab Solomon kole Solomon okono rotwet ibeshe kong'yap kosus rotwet Solomon kole jehet kesa kata kero nekatindoi ng'etkonda nebo chitondit koai ningo laja oye motel kekokochi kobo jobe halip korib kotosobe mokyin sobon lakwani amu chomnyet netinye lakwet koborwech Jehova chomnyonoto chomnyet ng'etkonda ne chome kosob kiy nebo sobonda kale pasta kianyo kale nyone bunyot asobit kochor akong'em akobar lakini kale kianyo anendet asianyo konyor tugul sobonda amen kwa hivyo kwe Jehova sobonda agoi kongoi ataje mwalimu Nairobi yebendi kikesunoti ko kakeng'alale en taunetab konetishenyo kele Jehova nebo chomnyet akobo rirenet ko kakekeronu as kele kaka kamuktoindoni ko ngemwa kele tinye ng'etkong komoche ng'etkonda ku chepyoset no kimoche kosob lakwanato kole akot ngomakikono amoche kosob lakwani ngomut chepyosoni kobai sikosob akot ngakabet ko kikon akine Jehova chomnyenyi kole akot ngot kome werinyu kome sikosob chechu mi kurgotik chemi wanyun che kang'alal kole Jehova ko Jehova nebo rirgei moche asoman kurgotik chemi eng nwokindo tabutab Isaya 56:3 komwoe kolen kikinyalil inendet eng nyalilwogik chok tugul akosor ichek malaikayandenyi nekimi tainyi kityach eng chomnyenyi ak rirenenyi akokesen akokanab betusiek tugul chebo keny kounotok kichame Jehova ako kangenyalildosi ko kinyalili Jehova akine kounotok akot yekiakobisto lagokab Israel koyai koistogei Jehova nyekelul lakini mutai kakelul ipkinyalil olindok kolabat Jehova olindok konyalilso tugul konyalil kora notok ikere nyalilda nenyalili sigindet eng lakwet olen lakwet kitu gani hii ni mwili yangu kinomoche lakini manyalil inegei ngonyalili ngoli kakeret komutai korkile kwan nyopkotiochi kora amu ngonyalili lakwet inyalili akinye ngoli kounoto Jehova nemi kipsengwet amwa kokeny eng kitabutab Ebrainik kurget 4:15 kokamwa kole amu makitinye tisindet neo nememuchi kokaswech nyalilwogik kyok ako nekikiyom kou achek eng tuguk tugul amait tengek kounotok makonech Jehova kakoikoindet neu kibat nemakastoi anan kou koi acha ako netinye muguleldo neilei ak muguleldo nelong'u moet akotinye chang'indab rirenosiek rirege amune amu Jehova nebo chomnyet
ako Jehovah nebo rirenet. Ngiro kora eng kitabutab kirwogik taman koite taman ak lo ak kitabutab Luka taman ak sogol koite artam ak agenge. Kokale kinyo akoi koit ing kanaset atyo koker ing kanaset atyo korir mo. Ko karir amune kala amu mamache Jehovah kalus akot agenge amu kiyaech akatakemwa kele kabokoryo kotinye rirge eng lakwet amu kikituye kabwalda nekikituye kamet ak surumbet. Lakini kora akot ing osotiong'ung anan ng'omoning'otiong'ung ko yekoeku borto agenge ko ngobit kit nekabit akot ngotimi Amerika ako komi olimbo gaa ko ngobit kit nekayait ing'ete kemboi ak ikas kayait borto ile katepto ano kalya ibirtoigei eng kibikas ile kakile dakikaishek cheng'ering koi simet nebunu olin kele kakobit accident eng oret achonio inoe ile oye kakase korotik kou noto Jehova nemi kipsengwet kiyaech ako kingobit koimutiet ing Eden kolabat Jehova kabisa akas kole oye akas kaebet muguleldonyu ngoitu komi chu kikong'et mboriet eng mbar nyokurso kole Adam ndaitu komi rabotoni orit unyegei ko ka Jehova akine kotinye rirge netwoegei muguleldonyi. Irong kitabutab Isaya kora kitabutab Isaya artam ak sogol koite taman ak mut lakini nemache asoman Matayo amu sai nekokwo taman ak sogol. Matayo sogol koite sosom ak lo asoman Matayo taman ak ang'wan amu sai nekokwo kokamwa yoto kole akimong akoker tuyet neo akorire ichek akosop biikwak chemiondos. Kinyo Jeiso asikobit kenyoru kosobet. Chomyet as nebo Jehova kokakeker kele tinye rirge. Chomyetab Jehova kou ne kokeny. Kakataisoman arap marung'yo amache atesetai eng Korindoik netai taman ak somok koitet kototaune kuriet ang'wan ak sisit amuche taune yoto sikotangiro kora. Kokale muitoi chomyet akotala matinye chomyet ng'etkonda nekakimwae nebo kipnesmo. Okay, ako Jehova nemoche kosor ki age tugul neya mesikeker kele mwoito ano yoto. Kale malosegei chomyet amamene amayai nemanyalu amachengjigei chechechik inegei ng'ale sasabe kityo masabe chi age lakini kit neribei koribei chi nemoche nyokong'emang'em konoto nebore bunyonto noto akon kabisa mang'e sing'etu eng tolosiet ak mieindo ameitite kisiet kou noto muitoi imuchi ketachatach lakini tinye chong'indab muitaet ameiti yaityo akot ndakiyochi yaityo ko muitoi mabaibai eng nemabo iman mandikole ndio kas anyun kas nemunja aja machamye noto haya ako baibai eng kit nemo iman sise eng tuguk tugul iyoni tuguk tugul imong'u tuguk tugul muitoi eng tuguk tugul mareru chomyet akoi ngomi maunatosiek kotuni kesugei ngomi kutuswek cheterotin kotun sistos ngomi naet kotun kesugei akokale tepche chomyetab Jeiso koigeny koigeny. Bikyok mami kit nesire chomyet nekichamene Jehova mami kit nesire ako kit namwoini Jehova kongoi ko chomyet. Kit akwong'e chomyet amu chomyet ko mami chi nelen oye maboto mawe sukul mangen ale kiyoito ano chomyoni matinye PhD takia daktari tasomonjini chomyoni akot koseng'eng'it kabisa no kile kiru stresiet
kongen chomyet ak lakwet nebo betusiek oeng kongenam ak ketoroi kele kongen kole kakichama. Lakini lakwet nebo kenyit agenge ngimong'u ko lakwet itong'ony kabisa kotoi korir lakwet kole ye jijini kararan jiji ko ingen chomyet matiny akot nebo subungabi kongen tofauti nebo chomyet ak kolkolyet. Amwoni Jehova kongoi amu akot chi ne makilen manyita kongen chomyet ngitoroch akicham kongen. Ama lazima iwe sukul sinai chomyet, ama lazima akot nekakosit tai kotokomi kabuset kongen chomyet. Ndakikilen lazima kesoman ibinyoru degree sikekonin chomyet tanyalil emoni. Lakini mi biik chesomaniotin lakini mengen kotebiso ak biik alak. Lakini mi nebanan kabisa ndakialdoi chomyet eng tabut age. Lakini imuchi inyoru chi nematinye kiy age tugul noomei. Lakini ititekitungei akotebi ngap ketebi wiki agenge mami kiy nekeomei lakini chomdos. Ako minin ne tos iunegei chego lakini makirue kot amu mami chomyet. Puch kikonech Jehova ko chomyonitok. Ongetach bikyok chomyoni sikesopche. Kongoi amu Jehova nebo chomyet akobo rirenet. Ateb tebutiet nebo let. Kimuktoi ano keeku kirondet neimuchi koboisie Jehova? Makecham Jehova kityo inegei kiwekte chomyonoto ako sikobit kecham biik alak akiche. Tatyo koker bichoto kole kiketebi ak Jehova iman. Amu togu lapkeiyetab logoekab chomyonoto. Akochut chechang chekiketimda. Akonai kole mi Jehova nemi kipsengwet. Mi kaimutiet nengap kemwa kele kwandanyon nemi kipsengwet. Kongap komi lagok chetinye kwan nekolkol nebo kwong'ut, nengobwat kele kesa saonato ko tabu. Amu ngotko nimi kipsengwet orkat nemi koi ko ingotoretech Jehova sikobit keeku kirondet neibortoi chomyetab Jehova. Akenai kele kami chomyet nekaibortoi chomyetab Jehova nemi kipsengwet. Ngotko kikobit kaimutiet ako kiketimdech akeng'emech komuchi kotokokonech keyat muguleldo keyotchi chomyet amu mi biik chekikeboisie chomyet keng'emech. Mi lagok chekikinam kesurie eng betusiekab mining'otet akolechin chito achamin akwachi chito tuguk cheyachen. Kotun kokere chomyet kotko kotokoyat muguleldo eng chomyonoto amu kikiboisie chomyet eng oret nekaking'emech. Ako ngot koek Jehova nekonech chomyet ne inegei kochutu chomyonoto biik chechang chekimondoi akecheng akot chekiketimda chenyalildos chekikilakta ngap kapng'atat chemi olobo stritishek eng taonishek chekikilakta akeng'emang'em sikichutu bichoto tugul akiwekchi Jehova. Eng lesson nekakinetkei rani amoche akochi age tugul eng achek boroindo kele eng somanet nekoisoman ko ne kit nekotiny muguleldong'ung yekangeng'alale Jehova nebo chomyet ne nekoinetkei. Summary. Ng'olyot nekwanyoru eng kanetisietab lesson nebo rani anai ale Jehova kobara ako chomyenyi eng achek ak rirenenyi. Imuchi kikeloikitu ako kikeyai tuguk cheyachen eng tainyi ako chomyenyi komabeku. Chomyenyi kotokotesetai kocheng'ech. Tindonget kong Kamuktaindet kokerech kemi sang eng kakwenyi ako makenyi mising ko kewekchigei inendet. Nitok ne koikono anyor kamang'unet ale mami kiy anan ko mami chi nekelen kikobet. Aya iyeshe rirenet nekikokonin Jehova. Kikwa Jehova tuguk tugul. Kikocheng'anwech. Cheng'anwech eng kanetisiet neuni. Cheng'anwech eng kanisa. Cheng'anwech eng amdoik. Kito nekang'et eng achek ko kekasit kele oye anga kiamaste mang'u akinyoru kamang'unet eng inendet amu Jehova kotindoi rirgei.
ako mie kainenyi. Nito ne kakona akine kamang'unet ale mautien Jehova en betusiek tugul chebo pichiindenyo. Kongoi. Anetkei kit agenge neki eng betusiek kikiba tai ko kiakas nga kimomi kele kikonoptoi lagok chekakisich chakilen lagokab Sarbich, kele kikonoptoi komutyin chi komutyigei. Komi lakwa nekitun kemot ak eng tun let ko kiaker eng kondanyu kakoek kowek kocheng'an sigindenyi nekisichei nga kikakinapta kwo kimutyi gogo. Koing'ap koit kaa kotach kamet nekisichei, ko boiyot nekitun kamet kotach makinai kele ngu olekitakta ano, lakini eng lagok chebo gai chekikisich eng gai ko matach koker eng kanjururet konjururi akoker koma agenge eng lagokab gai chenyolchin kekure lagokab gai. Ko kang'ineti kele sunini aker chomyet neo nebo Jehova nekasoman eng kitabutab barwetab Johana nebo tai somok koitini ko agenge. Kole okero chomyet neu ne nekichomane kwanda kot kokurene lagokab Jehova ako kichotok achek chemonye kinjururech kokiitu gaa. Ker kiboitiondo kaker werto nekiib tugukchi koleji kwane ndoiwoyu tuguk share nenyu awechigei. Kekererchi meret kole Jehov koib kila kitu nenyi akwo, lakini tundap koweksei konyone kolen kaikai kiboityo amu makonyolchin akot matinye share age tugul eng koi. Kawe kityo ngorobai kiboityot akelipan mshahara chek lipan nanyoru konaame ko nganyoru larbo konam komanyoru kotai kanyoru naame akoronde metit kitikin. Kong'ep kochinda ketoroch akelechi ilakwet ngoi 100% okerkeit ak lagok chun. Ngot komite share nekemeche kepchei kokeny kepchei equally makilen kiai nekinye acha kipchei kokerkeit ako kila kitu nemi koi keoneni tugul kokerkeit. Chomyet nebo kwong'ut nebo Jehova nekakoutye tuguk tugul chekikiyai chun, lakini kanyo koyai ni eko lakwet ak yeku agenge eng yani itinye right nebo kit age tugul eng koi lakwetab koi mami ubaguzi amakikeren ngong neya anan kele kikoek cheibet asikobit ilya chomyet nebo Jehova nemaikesugei. Kongoi. Koneng'ungut Aramaru Oi. ko kiutye kijanaiyandanatak kit agenge akot wertonin kiutye ole kikipchei tuguk lakini makipchei chomyet. Yes. Kokuno king'ap kotar werik tuguk oweka kityo share nenyi nebo chomyet lakini kimongen kole kwanangen kitom apchei share nebo chomyet amu makipchei. Kongoi. Kounoto weksei amu share nebo chomyet nyo nekichomene Jehova komoibe chi. Amen. Wage netese ng'olyo summary ne nekoinetkei. Kameche amwa eng yo ale kaip sirindet anan kakinetegei family. Ko eng yu kanetkei ane ale eng families anan kapchi komami family ne ititaat mising. Mami family ne perfect. Family ko ole mi suppose komi chomyet. Family ko ole suppose komi muitaet. Ole mi nyoetab kat ako mi kerkong'et kora. Ngichome lagokuk komi kerkong'et ineti ako ole mi kanetishet. Kaibor eng yutok kanai eng yutok ale mi rartaet neketinye achek tugul kemi families. Ako nyolu kekur Jehova asikobit kokonech kimnatet akecham Jehova akichek akesich muitaet. Kou kisich Jehova muitaet akonyoiwech kat. Kongoi. Atinye kongoi mwalimuinik eng kanetishet age tugul konetech. Ko kanyoru kanetishet agenge eng chomyetab Jehova ak rirenet nyi nebo gei eng achek. Ko kakenyoru eng komoswek nekakoborwech Jehova ko ikere kakenai kele matinye ng'etkong nebo Jehova ko nemie. Ko kakurech anan ko kakikonech wakati akichek kele kurech Jehova
sikobit kenyoru chomyonotok ak kiborchi biik alak chemite eng achek kong'ete kuya kamwa Eva kele ole taunegei titiyet mising ko gaa amu kimenchindosi kibwone gaa kimenye yutok ko sikibarte chomyet komanda sang kecham biik alak ak kekochi rirgei alak chetinye matinye ko kora eng kanisa ko kakiib chomyonoto bo Jehovah kaketoune gaa ipkeborchi biik alak ko sikeyai boisiet neite kekochi chomyet biik alak anan korirgei ketoret biik chetinye maket anan ko matinye namna ko noto nekaker ale kenetech Jehovah chomyet nemondoi komondoi inech sikobit komongchi biik alak ko noto amwoe kongoi amu kanetisiet. Kongoi. Sikikesu amwoini Jehova kongoi akine amu chomyet nekakoborwech sirutik chemiachen. Kangiweke imwa ng'oliondono bo werit nekibet ko kikonet Satan lembechat kele ruru chomyet. Nguno kingwo wero kong'ekwait konerech wertonin kole ne koseng'eng'eni ipkwam chechiket moi kot nyokotekechigei chochu kokeny kiam chechik kotar lakini kiwek kong'usu chomyetab kwandanyi ako chomyetab kwan komabeku amelen ile amu kakowek nin ilen makorerwo chomyenyu yome chomyetab Jehova tugul ako amu kanyokocham kwan ko yekakowalak akine werit neo konai chomyetab kwanda kole mareru koyoptogei chomyonotok kot kotesokis akot tuguk ko yekakotesokis kotun kepchechin ni mamu haki lakini kipchechin ing chomyet ko yekipchei ing chomyet kowisak tukchoto tugul akoiyo kotesokis kot kotun makingen akot kele katya kiser kebeber age mete anyun kemoyo chomyet kowendi kobek mbaret kotar okiliek kibel kirwochi kenyisiek 20 eng kotini kot kealda mbarenik chitugul kirwoke tun obanana wabe street tugul ako korire olenin kakimoyo chomyet lakini ngomi chomyet ko akot ndakipchei koibe chitugul nemining koberuri Jehova nemami ki nekergei netun oeku mokorek tugul amu mokoryo chomyet ingotoretech akot ing meng'atosiek chok kitinye chepkametisiek chemanachin yotoi chemokeregei kikwaun korot kitinye notupche anan ko netupche akon anan ko chebo kapsi tilen kialda boiyot mbaret abamwene korkoni ak lagokchik koib koba koi cham siro tuguk chaun Jehova mokoryo chomyetab Jehova nemami ki nekergei isto ng'wonindo nemi muguleldong'ung ibo chomye ak tun otitigei ibo toretkei osomesangei tugul ibo sopche mami neng'etu akot ndabo chepyoset age akot ndakiakitar eng mbaret keliochi osoptosi tugul lakini betut yekokochi Setani konetak kole achicha atar na chomyet kikichamanum kosiro kong'ete kipyang'et ing koyotok ne obanoni tugul amu banan tiyet ako mokoryo chomyet ingotorete Jehova sikonyaech amu kikokolchi keswot Setani nesamis nebo toiyet amu kakimoyo koyan lembechek chelen reru chomyet mareru chomyetab Jehova ngwek chomyetab Jehova nemi mugulelwekwak ko mokoryo chomyet nemami ki nekergei mami age nomoche tai komi chomyetab Jehova onyoru mokornotet eng wikit nekibendi kemoche keker chomyonitok kele ingot kochame Jehova neteni kotos kwabusak Jehova kokulut kokeny ile kakoi kibobit anan tos mi nerekekab chomyetab Jehova ingokakwa kotko kakoesyo chito akotimdoi kosome Jehova kotimdoi ngot kobwone korong'u Jehova beek chemoche kounenin iwektoi itimdoi kumildaetab kei nebo nyanjet tos testai Jehova kochomis akoi nemami mwisho nebo tuguchu tugul kikirindoi chomyetab Jehova kot kotianit tos mi tun yeng'etyin chomyonotok ak korong nerekek chebo chomyetab Jehova some kele eng wikini
Ko ye koinetkei lesson nekoimi kobotech kesome kele ngomi ng'olyo neitinye kosikobit isirwech anan komi kaniset age tugul nenekit iwe yemi kanisetab Seventh-day Adventist asikobit otestai onetkei chomyonitok. Lesson nekibendi wikit nyone ko nekamwa ale ng'olole neregek chebo chomyetab Jehova. Ongetestai iyopchi biik alak YouTube ini asikobit ketestai kinetkei tugul kibagenge lesson ini. Otokotin asikobit ketestai kesa kibagenge ako som kokonech Jehova kikuye chomyenyi nesirei. Ako nesirei icheng'chi kakwet nebo biik cheinetegei eng kanisetab Seventh-day Adventist sikobit kepchei tugul chomyonitok. Yekikeni nyonunet ketun kitai chomyoni ak yekakeisto tengek ak yoityo keit gaa ole mitei muguleldab kwandanyo ak emet nekikochobwech ongesa. Kiptayat nesobe koigeny, kongoi amu chomyet nesire kakutyet. Kongoi amu rirgei neririn mo. Kongoi Jehova amu kiicheng'ech kiakebetye. Akot yekitesetai kemostoi iwekwech oret nebo iman. Akinde meng'atoshekcho euneguk, akinde iyotenyo euneguk, akinde tugul chekakas tugoni euneguk siberur ichek ak iun ichek atyo kowekyigei kong'ung kowek ak tibik chekikial eng olyet nebo komonut. Ng'ung'et kalyeng'ung koboto ichek tugul chekose tugoni akosopcho sobonwekwak. Yekikeni karon nebo koigeny yetun kekas kurset komwoe kole kakokeskei. Akekur chebo bororiet age tugul ak oret age tugul chebo iyotetab Adam chekikeso. Aketuiye karon nebo koigeny yekityeni tiendo nebo katerteret amu nito somen yon Jeiso nekotyonenyo. Amen. Osere konyo sikiberuro. Kongoi. Kongoi.